Manang Bianang! Hello kagayam, welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Naimbag nga oras yu amin. Manipod kini kabsat aleya saan napudno na gantintay drama nga makablawa mampay da Jesus Bondok dita Palimbo proper Kamiling Tarlac, Nelly Dancel dita Santa Maria Pangasinan, Nelly Dancel dita Santa Maria Pangasinan, ken Joyce Ann Agustin Tamayo iti Hong Kong from Apari. Kastiman ti kunani kabsat aleya. Dear Manang Bianang, siyak kan tigayam ko ti pagtarayan ti istorya. Ada ngamin nasingad agayam ko. Ngami din nagtrabaho iti syudad kat idinagawin simmabali ti ugali na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Hello, Mommy! Sika maghayam rin na anak ko. Ay na, kinalaat nak. Di mo maimpakpakaam mo ti panagawid mo. Tarantak ka talaga ti mangkilaat kada kayo. Mala, tulungan dakman amang isirek dito'y maletak, Mami. Sige, hanggang muna yan tawag mo kanyak. Mami nga. Para lang ka nagitibak ng dayta, Mami. Ay na, Mami. Irwam yun ti maawagan iti Mami. Ta iti mabiit. Makamanugang kayton iti rich man. Apay bimaknangan ayan ni Sauro Anubium. Anya asauro, awanin day jay. Nabayagan asin ni naak, tawan na pintas a future ko kankwana. Anyamot day jay ngay. Hay, lawlawan ko anak kinobyo kankwana idi. Awan na pintas a masakbayak kankwana, tapadamat a marigrigan. Kasino nga rod tinobium itangay? Ni James, maam-am mo yun to. Busy pa'y ngamin ita, iso adyak na ikuyog anagawin. Adda ka ba ilan da iti biyag, nanang? Agduduma ti negosyo di boyfriend ko. O, kas makita yung matdagito'y borloloy ko. Inted na amin nagitoy. Nagadumag ngagpaiso ti alahas mo nanak ko. Kitain nyo da ito'y ramay ko, napuno iti sing-sing. O, agsinumbangir pa iti pulseras ko. Kan kitain nyo da ito'y kwintas ko, ay na, nagpipintasan ka di. Unay mo't daytan. Ay, nagadumot ta kwintas maun. Apay di ka madagsanan dita. Nagado tinakabitin dita tangad mau. Saan? Mayat tupay. Nalagan laeng. Kanuray talapayag mau. Napuno mo't taniti aritos. Talagaan ni nayunak titabang to'y lapayag ko. Tapno adda pangikabilak itinagadong aritos ko, Mami. Apay ngaya kasta. May maya malang tay sigud nga itsuram. Tay simple ka laeng, tamay maya takitaan. Ay na, saanin nga uso ti simple-simple ita, Mami. Ay, ada kwartayo? Ikan kayo? Ada kwartam aya? Siyempre, anyat serbi na ang match money ti nobyok no awan kwarta. Adoy, 2,000. Ingkay makitsenda iti sidaan tayo. Beef steak ti kayat ko ang sidaan, ha? Yak kayatin dagiti impangat, kas kada dinengdeng dita. Beef steak ken bulalo, tilutuin nyo, Mami. Ala, si Mangput ka matgaya man rin, Ay, kumusta nga Ala, pimintas ka, Ay, thank you, Aliyah. Mayatlat na, Madlaw nga inspirado ka, Blooming ka ngamin. Gagangay na ati adda inspirasyon na. Ada nobyo mo na niya. Wan, Aliyah. Negosyante dyan, nobyo. Ha? Kasta aya? Akat makiasawa ka nga Ruden? Una, agkasar kaminton iti kabiita na panawan. Kita, Mom, EJ Beach ti pagkasaran minto. Wow! Nagmayat-mutan rin, Ay na, excited ako na. Nakarkaro kanyak, tasyak ti bride. Kung na dyan, nobyo, uray nangina ka no ti bayad, basta maparagsak na. Ay, nagmayat-mutan. Makapaapal ka rin, Siguro bak ng tinubyom. Ay sana pa nagpalastog. Wan, adda mabalinda iti biyag. Ado ti negosyo da. Kan adda pulida foreigner. Foreigner ti lolo na.
Aya, kat kaano nga ruti ka sariyo ngay? No saan nga itaabulan? Intun sumaruno abulan, alaya. Kat itapay lang nga, kat kablawan kan rin na. Naragsakak para kan ka, friend. Aklunan ako ng alaya. Tabayag madbasitan nga agar-armakan ka. Kan napanak na kamat siguro ti kinapudnukan ka. Tatalaga di ka sinardengan nga inaram. Nga uray na bayagan nga agar-armakan ka. Ay, kasladyak pa'y lang amin nakasagana, makiinay at Bert. Ang mga nuaklunan ka kat asawa adagos titong palnan. Diyak pa'y kayat. Kat planunta na yung bagdayta. Saan mo ta basta-basta? Pagsaritaan tanto na impag. No di mo pa'y kayat, di ka mabalin na pilitan. Basta aklunan na kuman. Kita ang manjagayim mo. At dan nobio na. Iso nga aklunan na kmutan. Ala adamot kit diriknakan ka, Bert. Linlinayak lang na imbag diriknak ta narigat agdarasudos. Hanggang ala, aklunan kan, Bert. Ay na, agyaman na kalaya. Oh, pinaragsak na kiti kas taunay. Mabaling ko kading agkantid ako ulap mo. Kas pagyaman ko iti panangaklon mong kanyak. Ha? O, kamat. Adto ti dakulap ko, Bert. Wow, agyaman na kalaya. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan kamat, Bert. Ngay, adda kamot gayam Rina. Kaano pa yasimbang put ka? Ay, iti na minsan nakalman, anti openg. Ay, pimintas kamot. Pimo daw ka. Thank you, auntie. Ay, wan. Nangyagak iti daeng. Tanaglako kami manen kat adumot tinasobra. Adtoy. Ay, di kamot agsidsida iti kasta, auntie. Ha? Apay, adda alerjem. Ninanang mo kat kayat na daytoy. Magustuhan na nga minti timpla to'y daing ar-aramiden mi. Di na kayatin, auntie. Tadi na mangalngal. Nakulbot ka no. Saan mo't crunchin to pay. Dagitay naluk ng langan ti sidsidaw ni nanang ko, auntie. Dagitay naanger abulalo, kasjay. Anya, kat, di yung arod kayat to'y daing. Saanon, auntie? Itid mulat sa balin, wano saan, ilakom ta isopay ti paglakwam. Ay kat alang arod Ipadawat ko laangan di ta kaaruba no diyo kayat. Nay, apay ngagbakbakwar ka rin, Masikugak, nanang. Anya, kat amo dyan nobyo maamasikog ka? Saan pa'y nanang? Awagak pa'y lano madamdama. Takasangsangpet ko ngamin anaggapoy ti doktor. Alak, ibagam adagos kan kwa na. Tapno maidaras ti panagkasaryaw. Di yun itantan pa'y anak ko. Kuna ni nanang nga idaras ta kano ti panagkasarta. Tani, masikugak kun, James, honey. Well, honey, di ka madanagan. Apa malamalpas ko ti pakakumikumak. Asikaswentan ti panagkasarta. Kaano nga, Rod? Kaya nga tain ton umay abulan? Sige, ikarigatan ta Rina. Di ka pa ilang arod umay dito syudad. Taaginan na ka. Aywanam ti sigog mo. Uwan, honey. Kaano nga yung agawid ka dito By next week siguro, honey. Lepasak lang dagiti trabaho. Okay nga, Rod, honey. Urayag tiyo umay mo. Kaya't nakaama-ama mo ni nanang. Wen, basta urayam ti panagawid ko. Aywan, mangipatuludak to no madamdamay ti kwartam. Oh, thank you, honey. O sige nga Rudan, tada peramidak. Bye! Bye, honey. Umayak man, Aliyah. Ni, Rina, sika magayam. Umayak man makiistorya. Tamaburing akmat igay balay. Ay kasumra ka umay ka. Dito yakon balkon ta naparpariir. Napudot di taunag. Ni, awan samot electric fan nyo.
Adamat, Rina. Iso na lang ta medyo agsala-salan. Gapo iti kinadaan nan. Sumapol ka ngamin itibak na nga agbalin ang nobyo, ha? Tapno makatulong kada kayo. Kitaan nak, pinawitan nak manin din nobyo. Gimatangak iti ado nga electric fan. Inikak amin asuli di balay, tanapudot ti panawunitan. Ha? No makinobyo ka, pilyem tay adda mabalin na iti biyag. Ay, kasanungay kat padamit la mamirmiraot di inaklon ko, Rina. Ay, nukas na, adda nobyong? Asino nga eh? Ni Bert akalugaran ta. Anya! Ay no, di ka lang nagpilimutin iti paki-boyfriend am. Anya nga tinapintas amasakbayam kan kuana. Kat padamat nga awanan. Ay na, sayang ti kinapintas mo, nukas kan kuana ti pagtinagam. Ah? Ay, sana bali ta nasingput kan nagagat ni Bert. Anum ta singput kas kadagagat no awan met kwartana. Ay awan serbina alaya. No siya, jak kalikaguman tibak ng anobyo, Rina. Basta naragsakak, kan agkinaawatan kami, kontento akon. Agtinulong kami tong agtrabaho para iti masakbayan ti buklen minto a pamilya. Ay, iso nga ado tinakurapay dito'y lubong ket. Taado ti tattao nga awan arapaap na. Ha? Makontento dalatan iti basit nga dakadakwada. Ngam no siya, ay, nangato ti arapaap ko. Ado ti kayat ko agunoden iti biyag. Kat maragsa ka na, tain-inutin ama ipapaay dagita nga arapaap ko, babaan iti nobyo. Uwan ang agduma ti panunot ta, Rina. Agduduma ti panunot ti tao. Iso ano anya ti kayat mong aramidan? Makamo ka. Iso ti surutam. Ngam di mon pakibiyangan ti pangadang ti pada matao, kasjay. Ah? Ay, sige, agawid ako na lay. Ni, nagbit kan? Agmerienda ta pa'y Ay, saanan? Inak agmerienda ijay ili, tama ka pang panganak iti pizza. Day, papanan nyo nga agnobyo, Aliyah, Bert. In ka man makipurdiya na naopeng? Day, mayat Nagmayatan, tagkuy-kuyog kayo pa'y amapan makipurdiya. Kasta ati mayat, agnobyo kayo pa'y laeng, ngam agtintinulong kayon nga agsapol iti kwarta. Wan anana, masapul nga agtinulong kami nga agtrabaho, tani. Awan mo na talgad na trabaho mi. Mayat ti kasta balasang ko. Ay wen, agkasarsamot tunjay gayem mo akanak kak intun umay abulan. Wan nga rod nana, isumutlat ibagbagana. Rumbang lang agkasardan atan masikugan ni Rina. Ay, masikugan ayan nana. Ketuan, apay, di mo pa'y ambo aya. Masikugan, ngamjak pa'y la nakita jay nobyo na. Di namot ipasyar dito'y lugar tayo. Makumikum sa kanong amin nana, ta negosyante genobyo na. Anyat ko na tinobyom nga idinamon na masikugkan, Rina. Naragsakan siyempre. Di saan kan nga agsubli iji Manila? Saanan? Di na kon palubusan ni James nga trabaho. Ket matuloy ka dimot lang ti kasaryo inton umay abulan? Una, takas namot ti imbaga ni James. Ururayek nga rod tiyo umay na, tatulagan min ti kasarmi. Ah, kasta aya. Kutsi ka, kumusta kayo mutan kini Bert? Ada ka di mutan napasamak itinagbaetan nyo? Masikog kan? Advance la unay mo ti panunot mo, Rina. Urag kuy-kuyog kami kini Bert. Awan pa'y napasama kiti nagbaetan mi. Nga ta? Ang amom, idandanagan ka, friend. Anyan tungay ti masakbayam, no iso ti pakiasawaam, kat awan mo't natalgad at trabaho na. Makitangtangdan mo't la iti kumkumpurmi at trabaho. Ha? Sa bagay, saan pa'y mo't kit di anala daw ti amin, tadi kay pa'y mo't nagkasar, alaya. At dapay gundaway mo ngagbabawi. Anyan na dya gayem mo. Makapaisem mo na kita nga ibagbagana. Ha? Iti kasta nga imbagbagan ni Rina? Maalam pala ti umisam, Bert. Wala. Alangan mo't nga agpungtuta kalaya. Sana. Diyak ugali ti kastahan
Amo man niya, no da negatibo amang mangagaw. Aramatek dagita akarit, wano inspirasyon. Tapno magunod ko tarabab kao. Tapakita akman dagita katatao. Pasensya ka na, no sa anak abak na nga leya. Ngamday ito'y ti may pasigurado kan ka. Aramidag ti amin nakabaulak, tapno mapapintas ti BIAG ta. Ikarikmat a makitinulong akan ka, Bert. Ag tinulong tayo tirigat kan ginawa. Ngam ti kayat ko, agkasarta ko man, aleya. Ay katadakan ka dayta ah. Tano siyak, kaya't kumuten no agsimpatan, Bert. Kablaawan ka manin iti kalkalpas akasaryo alaya. Ang nahimbag man, taadda ginastos ni Bert anang ikasarkan ka. Ay, nagtinulungan mi, Rina. Ay, no siya, saan ang mabalinti kasta ah? Masapol agastos amin ti lalaki ah. Sa bagay, maawatak mo't ket di, ta saan mo't nga rod abak ng ni Bert nga asawam. Wen nga rod, naimbag kan ka atabak ng genobium. Ngam kaano nga iti kasaryo. Napalabas ang timan no abulan ngam di ka pa mo ila nagkasar. Dakulan ta si kug mo. Mabiitin alaya. Super busy pa yung ngamin at talaga iti negosyo na. Adda ngamin manin kabarbaro a branch ti negosyo da iti sabali a lugar. Kat isulaang mat ti mabalin atal kang dagiti dadakkel na. Kasta aya. Ala, sana bale. Tapara mat iti masakbayan nyo ti pakakumikuman na, Rina. Awan matkat di. Iso akam panteak nga uray kanayon a maitantan ti kasarmi. Dandani ka naganak nga maginggay ta. Di pa'y imay apulos genobium dito'y balay. Jak pa'y nakitkita apulos. Di kay madanagan, taagawid ka no dito'y inton kabulana kun. Ta iso timang kadwa kanyak iya ospital no aganaka kun. Agpayso nga tadaytan. Namin ano nga imbagam nga agawid. Ngam, awan mo natungpal oray maysa. Busy nga rod, apay, di kay makaaw-awat, nanang. Di kay lang makaururay. Di yung mabalin adiktaran genobyo. Taado ti mait-itid na akwarta kanyak. Nga iso mat ti paggat-gatang tayo iti na imas asidaan tayo, nanang. Kamodyanan na, nailakad tamot langan dagiti papeles ta para abroad, aleya. One Bert, ay na, naimbaglakit din ta saan taunay anarigatan. Patse ka mabita maka-flight, tadda dya kasinsin ko amang tulong katata. Sapay la kumaa. Ay na, agabroad takit di adwa, kabayatan ti kaawan pa'y ti anak ta niya. Wan, aleya. Katinton agsikog kan, agsardeng kanton nagtrabaho. Tas siyak tulangan ti manggad para iti pamilyata. No kasta, agsaruno kayo nga ag-flight kin nila kayo mo, balasang ko. Wen na naupeng, umununa ni Bert, sumaruno akmat. Naimbag man, tamay may sa apagilyan ti papananyaw. Wen anana, taada di ipag ko akasinsin nila kay ko anang tulong kada kami. Insapulan na kami iti trabaho itayan na. Iso ngayon lakad mi matadagos dagiti papeles mi. Ay na, nagmayaten. Agkuyog kayo manen ama pa nagtrabaho. Kasta ti mayat. Agkuykuyog kayo latta iti rigat ken ginawa. Nabulanan ng tanak mo ng maging gayta. Awan latta ti presensya dya amana. Busy nga rod, unay kayo maten. Nagdagulit kayo, nanang. Busy la ka na yunan. Di na la may remedyo matimay sawen no duwang aldaw pa nang kita na iti putot nan. Aglos kami laangan iti anak ko. Tamakarengreng kayo. Mapan kami iti ayan tinobyo. Kat, kumustadan ngay ijay Manila. Paggigyan nanda, ijay balay tinobyo na. Wen kanumat. Pagaw-awidag nga rod ida takailiw kung dya apukok ng bisi kanupay magjenobyo na kabagis. Grabe mo't akinabisi daytan. Idi pa'y laabisi tinobyo ni Rina. Manipod sikog na dya anak na.
aging gang impas ngay na. Di pa'y pulos nagpagpakita, jay nobyo na. Ay, wang nga rod Pati takasarda na itantantanon. Awan sama mapasamak akasaran. Adamot siguro ka bagais. Talaga siguro asaan dapay amasango. Tangay masikog kan alaya, agawid ka ni Pilipinas, tasyaklat tantag trabaho. Wen agan-anad ka kanayon dito, Yuan. Wen, bakit? Uray si ka, agan anad ka man. Anadam ti agbalintong anak tawan. Wen, lakay. Kat di ka madanagan. Makitinulong aklatakan ka amanggad. Ipamay samkit di timang taripato itagbalin nga anak ta alaya. Linak pa kadanagan, tanapigsa kang agtrabaho. Siyak tagtrabaho para kada tayo. Basta kaya't katulungan, Bert. Sa anak namin irwam nga awan ar-aramidin na. Ag-take out takman, iti masida, balasang ko. Ay, mabit lang, nana. Anya masida ti kayat yu aya. Daitaman dinengdeng kan prito abangaws. Ay, mabit lang, nana. Ayan tayo anak mo ngay. Asino ti mangaw awer. Ninanang ko, nana. Kasta aya. Naglawa mo ti pakanan yon dito igid ti kalsada. Nagadaw ti umay mangmangan. Napintas nga min ti lokasyon na. Sabay kumaatag tultuloy akastoy, nana. Wana, manayunan to pa'y kay diti customeryo balasang ko. At to yung tigat-gatangan yun, nana. Magyaman ak, at to'y matibayad ka. Ay, Wan, kumusta gayam ni Rina? Din sama nagawawi din. Ay, jak amuman. Tamanipod nagpa-Manila. San mo ta na nagawawi da pulos? Nagkasardan iti nobyo na, nana? Saan pa'y? Busy da ka no. Duan tanak da. Ngamdi da pa'y lama panunot nagkasar. Jak manam mo kadagi jay adwa balasang ko. Busy mo tibagbagada. Mangan kami man, alaya. Ha? Ala! Rina! Long time no see! Kumusta? Kastoy, kasangsangpot mi di kalman. Ala, agtugaw kayo. Ay na, dadakkelan na gitado ang anak mo Natiltil da pa'y ket di, Ha? Takasano, kurang mo ti sustansya ti kankananda. Tagkurkurang kami ket nga rod. Anya? Agkurkurang? Di ka man mangrabak, Rina. Sikapay mat. Haman, alaya. Apalan ka nga rod, tanapintasan ti biyag mo. Biyagyo kinibert nga asawam. Di mat, bak nang di asawam? Hay, idi ngam ita saanon, tanakabalo dun. Ha? Ape ang nakabalod? Kababain man nga ibaga, ngam may mayat matlan no ibagak ti agpaiso. Kunjak amo, akas di ti pagsapulan na idi. Aglakla ko gayam iti maiparit nga agas jay loko. Anya? Inlimod na kanyak dayta. Jak pulos na amamuan, tanalaing nga agilimod. Ay, nagkasang. Nagsakit a panunutan. Anakabalo din ti ama dagito'y anak ko, alaya. Ala, kasta aya. Kat iso akanayon na nga itantan ti kasarmi idi. Tadamot gayam pamilya na. Kat tinasakit. Saan la asyak ti kabit na. Adu kami. Anya? Iso ang nagkasang tinagtungtungpalan ti biyag ko. Ti biyag mi nga agiin na, alaya. Nakakaasi kami itan. Iso nga apalan ka, tanapintasan ti biyag yung agasawa. Sorry nulinalais kayo iti kalabas. Nang runa di asawam. Tinagtagibasit ko. Ngam ita, isumit gayam tinapintas ti biyagnan. Amok alinamot ko dagidi nga imbagbag ak idi alaya. Sorry. Ala, lipata mo dayta. Taamin tayo mo't kat makaaramid iti bidot. Tinapatag. Ore agkam-kam mali tayo, maamiris tayo lata dagiti bidot tayo. Wan alaya.
Mababainak at talaga. Mala, mangpili kakit din iti sidaan nyo, tay dasaran kayon iti kanan nyo, Rina. Nariknak tinalaw sa panagbabawi ti gayem ko kat na asya nakankwana, iso ano adda kasapulan na nakasaganak latta amang tulong kankwana. Tauray kas jay tinapasama kiti kalabas gayem ko latta kat sidadaan naklatta amang saranay kankwana. Nagtultuloy mga ti kinasaya at ti biyag mi nga gasawa kat itaadan talo nga anak mi. Alakastan, tigayem mo, Alea. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Ailey Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo, JENA Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.